Mihango ya kuhuhiriria dawa ya kurigiriria murimu wa COVID-19 nikoretwo igitafanio kaunti-ini itiganite na kuria umuthi thoko ya Ruiru ihuhiriirio dawa ithenya-ini ria kugitira endia na aguri kumana na murimu wa coronavirus. Mihango iria igutongoretio ni thirikari ya kaunti manyitanire no njoria thoko-ini iyo. Kuringana na muikariri giti wa thoko iyo Peter Waiganjo, muthenya wa ira ni marabangire thoko iyo weru na kuria maratigithukanirie endia no raihu wa mita imwe na oho marekira mai ma onjoria gwithamba moko hamwe na aguri. Challenge nyingine kubwa ni kwamba soko inajengwa, kwa hivyo hatuko kwa spaces zetu za kawaida, so tumeweza kupanga na county government kwamba tu occupy space zingine outside the market, na huko ndio tumespace kila kibanda kando 1.5 meters. Vibanda ziachana na 1.5 meters. Ona gukiria uguo oigite onjoria matiriendagiria andu makirite ri undu uria oretia aguri gwitikira mitaratara iyo niguo kugitira mioyo yao na kugiririria gutherema kwa murimu wa coronavirus. Tumeweka maji ya kunawa mkono so that our traders na watu na customer wetu wapate mahali pa kunawa na kusanitize. Kwa tunaserve customer mmoja na kuwe amenawa mikono. Lucy Wanjiku uria ni mwonjorithia thoko-ini ino nieranire kuigwo utheru nigetha macoke wira niguo memathire uboco wao wa oro muthenya kuona ihinda riria makoretwo micii-ini mathiete hathara nene. Sisi Wanjiku tumehusunika sana kulingana na watoto wetu wenye tunalea wako nyumbani. Sahi hatuna chakula, ndio tunataka tuweke soko yetu iwe safi ndio tufunguliwe tuweze kuendelea. Maya mokite thutha wa thoko ino gukorwo ihingitwo kwa ihinda ria kiumia kimwe. Handu-ini ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara.